Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap peserta 45. Untuk yang pertama, coba tolong Tengku hafal no yang ke-7. Bismillahirrahmanirrahim. Wan naun sabi'u asma'un tajrimul fi'laini mudhari'aini ala ma'na'in wa hiya tis'atu asma'in man wa ma wa ayu wa mata wa mahma wa aina wa anna wa haitsuma wa izma. Yakin? Yakin. Terima kasih. Kemudian yang kedua, tolong Tengku hafal no yang ke-6. Bismillahirrahmanirrahim. Wa naun salisu hurufun tajrimul fi'lal mudhari'a wa hiya khamsatu ahrufin in walam walamma walamul amri walafin nahiyah. Yakin? Yakin. Kemudian untuk yang ketiga, coba tolong Tengku hafal no yang ke-6. Bismillahirrahmanirrahim. Wa naun salisu harfani yarfa'anil isma wa yansibanil khabara wa huma mawala. Yakin? Yakin. Kemudian yang keempat, Bismillah. boleh kalau ada berhalang. Pertanyaan yang keempat, tolong Tengku hafal no yang ke-11. Bismillahirrahmanirrahim. Wa naul hadiyah asyara af'alun tusamma af'alul muqarabatiyah tarfa'ul isma wa tansibul khabara wa hiya arba'atu af'alin asa wa kada wa au syana wa au syaka wa karaba. Yakin? Yakin. Untuk yang kelima, tolong Tengku hafal no yang ke-8. Bismillahirrahmanirrahim. Wa naun saminu asma'un tansibul ala tamyizi asma'a nakiratin wa hiya arba'atu ahruf wa ya tis'atu kalimatin ahaduha asyaratun idza rukibat ma'a ahadin aw isnaini ila tis'atu wa asyruna ila tis'ina wa kam wa ka'in wa kadza. Yakin? Yakin. Kemudian untuk yang terakhir, tolong Tengku hafal matan beserta beri makna dan penjelasan no yang ke-12. Ya penentuan. Aduh, kecewa menonton. Coba fikir juga dua minit itu. Aduh, kecewa menonton. Dia buka tu ya. Matan lagi. Matan jut. Lanjut cit. Kena hanya matan je surah. Lanjut. Pas juga. Bocor hati ya. Jawab penonton. Terima kasih kepada peserta 45. Bocor hati ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.